Bishalghar nuka ghat ni gana wakiri masingja lahar patimungo belanya sakdokho mankha Tokshapara rwngnog ni phwrwngnaijwk te malkhung chalok ni driver koktmao sawi mankha Sangrong salni phungo dam sini jorao TR01A R0681 number ni malkhung bai Tokshapara rwngnog ni phwrwngnaijwk moitri dev te malkhung driver uttom saha bodmanagar Bishalghar ni simi Tokshapara thangmani jorao sipai jola nuka ghat gana ni lamao bufangbai thutaye iku malkhung filjagai klayo Tokshapara rwngnog ni phwrwngnaijwk moitri dev bai driver uttom saha omoni bagai belai kheno sakdokho manna nangkha patimung nuguino gana gini ni luku rok dati doro doro Bishalghar hor buthanai brindia rokno koktoma rikha oboni yagulo no boro koktoma mani patima thayo phaye sakdokho manjak khoroknwi no dati dati no khosawi Bishalghar bukaste ni sakham nogo tlangai thangka sakham nogo tubujagmani yagulo no borokni sak belani hamya wngma bai kaham saknaikulmung bagwi borokno jibi sakham nogo refer rohore rijakha। ম্যাডাম আপনারা কই যেতে বলেছিলেন গাড়ি দিয়ে? স্কুলে যাইতেছিলাম। কোন স্কুল? তকশাপাড়া। আপনি কি স্কুলের শিক্ষিকা তকশাপাড়া স্কুলে? আপনার নামটা? ভর্তি রে। কোন জায়গাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? সিপাই গলার ওখানে। আপনার গাড়ির চালক হ্যাঁ? হ্যাঁ। নাম কি है? তো সাহা। বাড়িটা কোন জায়গায়? কুতুনগর। আপনারা নিজের গাড়ি? না ভাড়া করা গাড়ি। আপনাদের কি ফায়ার সার্ভিস এখানে বিশালগড় দিয়ে গেছে? Khursatai kelayo Bishalghar sipai jola main road ni sime chorilam hati jora traffic ni luajimung kreni bagwino oma hai patimung ungna nangka hene koksilsa jakha lahar patimung rokno katrina ni bagwino waire wai himboto khlaika baniya khlainai bodol rok jetike chorilam hati eba sipai jola main road ni sime chengei bukhaste naikol phangni tang nok jora traffic ni luajimung nahar jaktu hene phiaba authority rok obono tuyi mungsalu jimung nahar jagya traffic shape ni kreni bagwino dati malkhung chalokna thangtani lahar patimung bai kubulkha kwbangma malkhung rokno Sangrong salo o lahar patimung bai tabuk Bishalghar lamao kwbangma malkhung rok kwchajak koktoma mani Bishalghar thanani police rok patima thayo thangui malkhung rokno thangui manya wngma rokno kaham khainani saitugui tonglayo video report kokhorang।